Idamange ntwari y'u Rwanda, idamange mubyeyi w'intwari, nejejwe no kukwita umuziranenge, uwanze guceceka wiyemeza kuvugira abatagira ijambo. Idamange watumwe n'Imana kuburira Abanyarwanda ngo batandukanye umwungu n'ibamba. Uwirengagije icyubahiro, ishema, ubudahangarwa, urubyaro, umuryango, ubutunzi, ubushobozi n'ibindi ntarondoye, maze wiyemeza kuba ijwi ry'impanda. Witaje umugera wa Nyakibi, wiyemeza kuburira abacengejwemo ubumara bwawo, ubakebura uberekeza icyuhagiro kibakuraho icyasha. Ntiwatuje kwerekana ubusembwa n'ubwiyahuzi bw'abayobozi, nanjye ngo abayobozi. Nibarusahurira mu nduru, barutema yeze bacunganwa n'inda zabo badatinya n'akataribwa. Nibarukaraba nkaba ba nyakubahukwa, nibamucutsa umume bahutaza ibibondo bangaza babyibarutse. Abo bambari ba nyamunsi bakubise amaso idamange, udatinya ubwoba burabataha. Bati reka tumucecekeshe tumuhate ubuhenda abana, bibwira ko azahinduka akaba hamwe nabo. Idamange udatinya yabahamirije ko yamaramaje, yabasabye guhindura imikorere n'imyemerere ihindanya u Rwanda n'abarutuye. Abananiye bamutwaye ubutarora inyuma, bamutesha abana, umuryango n'inshuti, bamucuza ibyo yavunikiye, bamuta mu gihome. Idamange rugori rwera, mpinga nzima, mutima ukeye, kuko birakwiye ko uhatwa ikiboko, ukicishwa inzara, ukimwa uburenganzira bwo kuburanirwa n'abo ushaka. Niko bunganizi ba Idamange mwe, uzi ko numvishe itangazo ngo urukiko rw'ubujurire mu Rwanda rwahanishije Idamange gufungwa imyaka 17 n'amezi 6? Bunganizi ba Idamange bambari b'ubwoba, mbata za Nyakibi, niko ko iryavuzwe riratashya ubujurire bw'ingufu mwigambye mushinyagurira Idamange mubushyize mu bikorwa. Mfashe uyu mwanya wo kubagaya, kuko mwaratinyutse mugambanira Idamange wabizeye akabashinga kumuburanira. Iyo mba mwebwe nari kuzibukira nkabwira Idamange ko ntashoboye kumuburanira. Ubu namwe mwinjiye mu bambaye icyasha. Niko Uwayeze Agusitini we, muyobozi wa gereza ifunze Idamange, kuki Idamange adasurwa? Kuki hagiye gushira imyaka 2 Idamange adasurwa n'abana be? Kuki Idamange mutamuha amafaranga ye? Niko Uwayeze Agusitini we, kuko waratinyutse utwara imfunguzo z'ubwiherero bwa Idamange? Ye baba we, erega nguherutse gutegeka bafata Idamange bamugarika imbere y'imbaga, bamwogoshesha ibikoresho bitujuje ubuziranenge. Cyose Agusitini we, ubwiye uryamye urasinzira? Cyose Mukashyaka Alphonsine, mucungagereza ukiri muto, utinyuka gukora ubunyamaswa ku mubyeyi ungana mama wawe? Mbega agahinda, mbega kaga. Niko se bayobozi ba RIB mwe mwafashe pasiporo z'abana ba Idamange mubabubuza uburenganzira bwo kwiga aho bashaka, murarushywa n'iki? Ubu igihe cyageze ngo ibyo mukorera hatabona bikwire ku isi yose. Bacamanza b'u Rwanda, nimushyire mu bikorwa ibyo mwize, muce imanza zitabera, mwiyambura igitutu mushyirwaho n'abatagira umutima. Mbaga y'Abanyarwanda muri mu gihome, mwe mwanze guceceka aho rukomeye, mwe mwavuze ibitagenda aho kubashima bakabashiha. Karasira Uzaramba, Cyuma Hasani Dieudonné, Theo Umubavu n'umufasha we, Rashid Mushayidi n'abandi ntarondoye, Idamange arabatashya, nubwo abuzwa kubegera, abahoza ku mutima. Bavandimwe Banyarwanda aho muri hose ku isi, Idamange arabatashya. Iyi mpuruza muyikwirakwize hose, maze ikibi gikumirwa, amahoro aganze imitima yacu. Murakoze, murakagira Imana.